Puniki Arsenal wenda tukarebera hamwe izindi buryo zirimo gukubana zirwanira imyanya magingo yangaya ibere banzu tubwire urutonde ruhagaze gute nubwo wenda hari amakipe nyine atarakina ariko urutonde ruhagaze gute magingo yangaya muri championnat y'Abongereza kuyeho Liverpool n'ikipe Arsenal. Yego urakoze cyane kuzikuraho kubera ko zisa naho zamaze kumanika gati zarazamutse cyane ugiranyije n'andi makipe azikurikiye kugeza ubu ngubu. Ikipe Liverpool murabizi ko irabura gutsinda umukino umwe wonyine gategukana igikombe cya 20 cya English Premier League ariko se igihe ijuru nikurikiye ikipe ya Arsenal yatsikira nabwo Liverpool yakegukana igikombe cya championnat. Kugeza ubu ngubu rero Liverpool ifite amanota 79 mu mikino 33 imaze gukina, bivuze ko rero iri kurusha amanota 13 ikipe ya Arsenal kubera ko yo ifite amanota 66 ziranganya imikino 33 zimaze gukina. Hanyuma Manchester City turayigerukaho mu kanya ikoze affaire ikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu ifite amanota 61 yafashe umwanya wa gatatu ariko yo imaze gukina imikino myinshi, imaze gukina imikino 34 mu gihe kandi ikipe ya Nottingham Forest kugeza ubu nayo iri ku mwanya wa 4 n'amanota 60. Newcastle United yamaze kuva muri Big 4 kugeza ubu ifite amanota 59. Hanyuma kandi ikipe ya Chelsea ifite 57 inganya n'ikipe ya Aston Villa amanota 57. Ngayo rero amakipe 7 wavuga ko tuzamenyamo ane azaza ariko kugeza ubu kuva ku ikipe ya gatatu kugeza ku ikipe ya 7 harimo difference nto cyane y'amanota agera kuri 4 yonyine. Nyamara mu by'ukuri hasigaye imikino 5 ku ikipe ya Man City ndetse n'imikino 6 ku yandi makipe asigaye irimo Chelsea, Aston Villa, ikipe ya Newcastle ndetse n'ikipe ya Nottingham Forest. Aderari ibi bintu byo kuganira tubikuremo Arsenal tuyishyiremo kubera iki? Tuyishyiremo kubera impamvu ebyiri ngiye kugarukaho. Isigaje match zigera kuri 5. Ni match zitoroshye, ni match harimo Crystal Palace ribuze kwakira kuri uyu mugoroba, ikanitegura Paris Saint-Germain mu cyumweru hagati, harimo Bournemouth nanone mu hagati aho ngaho ikongera ikakira umukino wo kwishyura wa Paris Saint-Germain. Hanyuma tujye kuri fixture za nyuma. Turese Crystal Palace na Bournemouth mu hagati aho ngaho harimo match ya Liverpool, bashobora no kuzakomera amashyi ikipe ya Liverpool. Harimo match ya Newcastle, imwe mu ekipe arimo hatanira kuboneka mu ma ekipe ane ya mbere kandi nayo ibona ko bishoboka. Harimo n'ikipe ya Southampton, ekipe irimo imanuka yo yamaze no kumanuka yo nta kibazo iteye. Ariko izi match ebyiri Liverpool n'ikipe ya Newcastle ni match zishobora kugira ikindi gisobanuro kuri zishobora kugira icyo zivuga ku rutonde rwa championnat. Kubera iki? Kubera yuko ekipe ya Man City ubu tuvugana Arsenal itarakina, tutaramenya ko iri buze gutsinda Crystal Palace cyangwa se itari witsinde. Hasigayemo amanota 5 yonyine. Izo ni match ebyiri, kuri probability. Hanyuma indi ngingo ya kabiri, Arsenal irimo iritegura Paris Saint-Germain. Arsenal match zombi yateguye Real Madrid zombi nta nimwe yigeze ibonaho amanota 3. Mikel Arteta agira inenge yo gutegura match za Champions League abona zikomeye cyane akazitegurira muri championnat, akaruhutsa bamwe mu basore be. Uko nibuka match yateguraga Real Madrid harimo match yahuyemo n'ikipe ya Everton baranganyije igitego 1-1. Harimo na match yakinye na Brentford mbere yuko akina na Real Madrid umukino wo kwishyura, naho banganyije igitego 1-1. Kuri 6 yakuyemo amanota 2 gusa kubera kwitegura ekipe ya Real Madrid. Kuri inshuro nabwo Mikel Arteta birashoboka yuko hagati ya match ya AFC Bournemouth nubwo muri weekend nta match afite, uyu munsi ashobora kuza with all force n'imbaraga zose kubera ko muri weekend abasore be bazarekipera. Ariko match azakina n'ikipe ya AFC Bournemouth, imwe mu ekipe meza muri championnat y'igihugu y'Ubwongereza, ashobora kuzakoramo impinduka zitari ngombwa yitegura ekipe ya Paris Saint-Germain. Izo mpinduka bayazikoze ntizimuhire nkuko bitamuhiriye kuri match ya Brentford na Everton. Araza kuba atangiye kugenda agabanya ikinyuranyo n'ama ekipe yandi bahataniye kuza ama ekipe ane ya mbere. So simvuze ngo tuyikure muri
Mike ishobora kuzaboneka ku mwanya wa kabiri. Ngera bavuga ko tuyikura muri iyi debate y'urugamba rwa Big 4. Iyi debate igomba kwizamo kuko impamvu nari mbivuze Lorenzo nuko ikipe ya Manchester City nubwo yarayitsinze Lorenzo ikipe Arsenal irusha City amanota 5 ubu ngubu nubwo itarakina. Njyewe ntekereza ko kwikoramo cyangwa kwishyiramo turazwimenye uyu munsi. Ego Arsenal ni itsinda Crystal Palace iraza gutereka amanota 8 hagati yayo na Man City ya gatatu. Man City nayo itize umwanya wa gatatu kwizawugumana kuko Nottingham Forest itwaye neza muri weekend yawusubirana. Yego ariko nayo hagati yayo na Arsenal haba harimo amanota menshi atari munsi ya 6 cyangwa 7. Yego so Arsenal gutsinda match yabo na Crystal Palace uyu mugoroba ku isaha 3 match yamukurikira kuri Magic FM live commentary iraza kubisa nka ikonfirmye Big 5 actually kuko ni ikenewe Big 5 ni Big 5 nayo fine kuko ya gatanu nayo izakina Champions League kuko amakipe atanu mu buryo budashidikanwa izakina Champions League niterekamo amanota 6 7 8 hagati y'ikipe yikurikiye ya gatatu uraza kureba none urebe hagati yayo ni ya gatanu uko bihagaze ibyo biraza kwiha assez de soulagement kwiruhutsa no kwiha uburenganzira bwo gutegura imikino ya Champions League cyane umukino wa Paris Saint-Germain ubanza nta gishyika uzaba ku itariki 29 right? Yes. Tariki 29 ndumva ari 29 ni kwa kabiri w'icyo gatatu nibwo wazaba domera na Barcelona. Urumva iramutse weekend nabwo ifite match ya championnat muri weekend nta match bafite iyo bazanye niyo bari gukina muri Crystal Palace niyo bari buzakina muri weekend ariko izakina FA Cup Crystal Palace. Thank you. Arsenal urumva deja n'utuntu tw'utunoki n'uburibwe bw'amaguru abakinnyi bagira kuri wa gatatu bafite recuperation kuva kuri wa gatatu ni mugoroba bafite nyine hafi cyumweru cyose kugeza kwa kabiri w'icyumweru gitaha. Ibyo ni ibintu biryoshye mu by'ukuri kuko mwabonye mu gihugu cya Espagne urugamba Barcelona barimo bararegara liga bayishinja ko itagishyikira amakipe yabo ko ariyo shampiyona ku isi ariyo ligue ku isi irwanya amaklebe yo muri Espagne. Bavuga ngo andi makipe yose azakina Champions League araruhutse. Paris Saint-Germain weekend bavanyeho shampiyona bimuye match yayo yarayikina muri Italy Inter Milan izakina muri weekend oya match zabaye zarasubitswe za shampiyona y'Ubutaliyani kubera kunamira papa. Match zo muri weekend barazisubitse zo muri weekend igiye kuza. Yego barabasubitse ku mugoroba nibwo bazamuherekeza bwa nyuma. Urumva deja amakipe yose ari muri Champions League yose yaruhutse muri Espagne ari bugira umwanya wo kuruhuka. Barcelona izakomeza kuko muri weekend izakina Clasico actually yitegura na Champions League. So icyo ni entre les guillemets nenge muri Champions League atari kuramo umva ko Arsenal kwitegura Champions League yo iraryohewe. Iyi match rero mpamvu iri kapitale cyane bafitanye n'ikipe ya Crystal Palace niraza kubaha uburenganzira ubwuko tutazogera kwiganiraho mu rugamba rwa Big 4. Ibyo rero Delali yaravuze ko ubu twayiganiraho ariko maybe ejo kwa kane ntabwo tuzakiganiraho mu rugamba rwa Big 4. Ikindi kintu umuntu yareba kuri Arsenal wenda byatuma wiganiraho cyangwa ntuyiganireho urareba ugasanga bamaze gukora rani y'imikino myinshi badatsindwa nk'ubu baheruka gutsindwa umukino muri Premier League batsindwa n'ikipe ya West Ham icyo gihe byari ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri. Ibaze kuva mu kwa kabiri turi gusoza kwezi kwa kane ikipe Arsenal itarongera gutsindwa umukino mu by'ukuri ugasanga guteganya ko wenda yatsikira kugeza ubwo itsindwa yego nibyishura kunganya nk'uko yatakaje amanota kuri Everton ikanganya nayo nk'uko yanganyije n'ikipe ya Man U cyangwa se na Brentford. Ariko ahantu uvuga ngo iratakaza atati mbumbe biragoye cyane kuko ni ikipe ubona ko akenshi ijya gukina iri guhabwa izo avantage zo gutsinda umukino kuza kuyishyiramo rero wenda urebye nari imikino imaze gukora na forme z'abakinnyi bafite bagara umukinnyi nka Bukayo urabona ko igihe Bukayo arimo hari assurance yuko uvuga ngo ikipe Arsenal yabona igitego byoroshye mu buryo bworoshye n'umukinnyi utsinda n'umukinnyi ukereya abo ba Leandro Trossard n'abakinnyi bashaka gusimbura bakaba batsinda wavuga ngo isa naho yamaze gutera intambwe ifatika yo gukandagira muri Big 4 bitandukanye n'iza Man City na za Nottingham na za Newcastle. Arsenal ntabwo irabyizira neza ariko nka 45% yo wavuga muri Big 4 irimo bijyanye n'imikino imaze gukora itsinda ndetse na forme z'abakinnyi ifite kugeza ubu ngubu. Arsenal tumanuke gato cyane twigire hepfo hari ikipe nka Manchester City Adelaide yaraye itsinze Aston Villa nyuma ya Manchester City hari
Nottingham Nottingham ndetse na Newcastle na Chelsea zo zifite imikino 33 mu gihe Aston Villa ari ya karindwi ndetse yo na Manchester City buzakinga umukino 34 mu by'ukuri urebye Nottingham ukareba Newcastle ukareba Chelsea zitarakinisha urune yazo zifite amahirwe angana iki yo gukomeza kuba muri Big 5. Reka nkomfirime ibingibi cyangwa se mbyemeze. Man City izaboneka muri top 4, izaboneka mu ekipa ane ya mbere kubera impamvu ngiye kugarukaho hejuru. Ubu tuvugana mbere yuko Liverpool ijya mu kibuga harimo ikinyuranyo cy'amanota 18, iyo yo ntibishoboka kuyifata. Man City ntibishoboka kuyifata. Irarushwa amanota 5 n'ikipe ya Arsenal, ariko Arsenal itarakina nyuma yuko itinze match yayo itsinda Aston Villa ku mugoroba, ariko irarusha inota rimwe Nottingham Forest. Nottingham ibaye itsinze iraza kuyijya imbere, irarusha amanota 2 ekipe ya Newcastle, ikarusha amanota 4 ekipe ya Chelsea na Aston Villa. Ayo nandi ma ekipe nayo atari mu ekipa ane ya mbere, ariko mu mibare biracyashoboka cyane. Ariko kubera iki mbona yuko Man City bishoboka yuko cyane ku rwego rwa 85 kuzamura kuboneka muri Champions League, Lorenzo, ni imikino isigaje. Imikino isigaje nta kipe bahanganiye top 4 nimwe isigaje mukina nayo iri muri kuruse yo kuboneka mu ekipa 5 ya mbere. Yaba Wolves ni ekipe irimo ikora saison nziza n'umutoza Victor Pereira nyuma yuko ayifashe muri saison hagati agatuma itamanuka yarayifashe iri mu murongo utukura, ariko Wolves ntago bazayakira kuri Etihad. Yego bazayakira, akira ikipe ya FC Bournemouth. Oya, azahita asura Southampton yamaze kumanuka, niyo match izakurikira. No kuvuga ni Wolves itariki 10 itariki 2 nibwo azagaruka muri Premier League. Azahita akira Wolves itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Yego, itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu asure Southampton yamaze. Southampton kumva n'urucabana yo ngiyo. Itariki 18 azakira Bournemouth muri Etihad. Bournemouth menshi igishoboka kuri yo iri mu bihe bibi cyane muri iyi minsi. Ni ekipe iri tricky ariko iri mu bihe bibi cyane ku buryo nawe ndeba icyo tebivuga binyereka yuko binagoye ko izaboneka muri Europa League. Yari yarabihataniye cyane ariko imibare yatangiye kuzamo ibihekane ku buryo yari kuzaba inshuro ya mbere ikinnye imikino y'Uburayi ariko byanze. Kuzamuka kwa Aston Villa muri forme na Newcastle na Chelsea yatangiye kutizera ko yaboneka mu ekipe 5 ya mbere, byatumye na forme zayo zitari nziza. Newcastle ekipe ya FC Bournemouth igishoboka yakora ni conference, urumva nayo yasubiye inyuma cyane muri forme. Ubwo indi ya nyuma ni Fulham, izasoreza ku kibuga cya Fulham Craven Cottage. Urumva pari raporo ya fixture yandi ma ekipe tuza kugarukaho hejuru. Man City ni ifite imikino yoroshye. Yego, pari raporo ugiye kureba nka Newcastle yari Aston Villa bayitsinze rero mu Guardiola Celeb yaryama hasi. Niyo mpamvu yishimye cyane bidasanzwe kuko yarabizi ko gutsindira ya match ari ekipe bahanganiye uyu mwanya wa top 5. Yego, yarabizi ko akoze ikintu gikomeye gishobora kuba kigiye kumukarifiya muri Champions League next season cyane, kuko ugiye kureba ubwo kaduhere nko kuri Nottingham Forest iri mu bitugu bishoboka yuko ikuraho baramutse iramutse itsinze match zayo. Nottingham Forest isigaje match ziri tricky cyane, isigaje match zitoroshye cyane, kuko iyi Nottingham Forest tuvuga ifite match ya Brentford, ifite match ya Crystal Palace, ifite match ya Leicester City, ifite match ya West Ham, ifite na match ya Chelsea. Nottingham Forest nayo hari uburyo muri no minsi ititwaye neza cyane 100% nkuko yari yatangiye umwaka w'imikino. Nkabona ko match ya Chelsea ishobora kuzayibera ikibazo, match ya West Ham yayibera ikibazo, Brentford na match ya Brentford imwe mu ekipe meza cyane mutoza Thomas Frank nayo yayibera ikibazo. Nitujya kuri Newcastle nayo bishoboka cyane pari raporo y'uburyo yitwaye, nubwo iheruka kunyagirwa ibitego 4 n'ikipe ya Aston Villa, nabyo byabaye nk'ibisubiza inyuma ho gato muri kuruse yo kuboneka mu ekipa ane ya mbere. Isigaje imikino itoroshye pe. Newcastle isigaje match ya Ipswich niyo yoroshye cyane kuruta izindi zose muzisigaje, ariko ifitemo Brighton, ifitemo Chelsea, ifitemo Arsenal, ifitemo na Everton. Already ifitemo ama ekipe agera kuri 2 bahataniye kuboneka mu ekipa 5 ya mbere. Urumva Newcastle y'umutoza Eddie Howe ntago yorohewe. Iyi mikino ni imikino yayigonga kimwe nuko nayo yayitsinda, ariko kuri probability ni match zigomba kuyigora.
nujya ku yindi kipe ndumva ari izo ngizo wenda twareba no kuri ekipe ya Chelsea kuko Chelsea nayo abafana ba Chelsea nabonye benshi baranyandikiye bambwira ati ekipe yacu se tugiye kumara imyaka tugiye kujya mu mwaka wa gatatu ndumva ari wa gatatu batari wa kane tutaboneka mu ekipe ane ya mbere ati birabaza kuba dutangiye kuba a mid table club turaza kuba dutangiye kuba ikipe yo ma ekipe yo hagati tara ma ekipe ya big four ko bisanzwe small club agwi ama ekipe gatoya rumva Chelsea nayo isigajemo Liverpool Liverpool iri ku gikombe cya shampiyona. Liverpool yifuza gukora rekord era kuri Everton ya muri weekend. Yes kuri Everton. Weekend after Everton ya Everton nziza ya David Moyes kuva yayigarukamo itsinzwe match 3 gusa. Ikipe igoye yatsinzwe na Man City naye ngira ngo na Liverpool Masai Derby barayitakaje, ariko kuva yayizamo David Moyes ayifashije ibintu byinshi. Yakiremo Liverpool, yakiremo ekipe ya Newcastle, izasura Newcastle. Izasura Newcastle St James Park. Noneho yakire Man United. Jesus Christ. Isoreze kuri ekipe ya Nottingham Forest. Chelsea komani tazatsinda match nimwe se bimeze dada deck ni kibazo gikomeye cyane kuri Chelsea. Chelsea umukino wa nyuma muri season zikomeye kandi nawe yawutsinze stragoringa cyane. Ishobora kuba aratsinze umukino wa nyuma muri season. Areba yawutsinze ubona ko nyine idakonveka mu byukuri ni meme no yari yakinye bwa mbere ubona ko idakonveka mu byukuri. Iyo mikino daragarutseho ushaka kureba wenda buri kipe amakipe isigaje ugasanga wenda amakipe atoroshye, ariko ugiye no kureba bahagaze bate mu buryo bwa forme. Chelsea deja ntiri makipe 5 ya mbere ni ya gatandatu. Muri aya makipe yose bahanganiye umwanya wa gatanu nishaka kwinjira mita urimo already cyane. Noneho yo nifite matches komeye iftemo amakipe 3 ari muri big four. Uzaho manyibarira yego iyo nangomba kuri amakipe mbonye ifite ntabwo nkibara kutambuka kuri za Newcastle na za Nottingham na za Man City. Ndayibarira guhanganira umwanya wa Europa League kuko niwe ihagaze mu kurinda, kuko inganya amanota na Aston Villa irusha cyakoze irusha amanota 8 ekipe ya Bournemouth. Kuvuga ngo umuntu igiye guhanganira umwanya wa Europa League n'ikipe yitwa Aston Villa. Naho kuzamuka ifite fixtures zimeze gutya biragoye cyane pe. Ahantu bigorera Chelsea yasuye mu makorpa mu mikino 13 atanze assist 2 sinzi ibitego 2 mikino 13 rero ntabwo Chelsea yagize imvune agaruka n'ubundi forme zarasubiye hasi. Ubona ko n'ubundi imiforme za Kolpama arizo zabakoze mu nkokora, kuko niyo mukino ukinishaga ikipe hagarukiye nawe arishayi cyane mu kibuga, ubona mu by'ukuri ataderivaringa. Chelsea yo ntabwo ibara umuntu arareba Man City, Nottingham, Newcastle na Aston Villa. Niho warebera wenda izishakamo ize ebyiri wenda zaherekeza Arsenal na Liverpool, ariko nyine urabona ko intambara ya Big Four izakomera cyane n'ubundi mu mpera za champion, kuko n'ubundi ukurikije uko zihagaze kuri table zishobora kuzageza mu mpera za champion n'ubundi zigikubana muri ubu buryo cyane ko harimo n'izihurira. Biragaragara ko rero Big Four nayo uyu mwaka irakomeye cyane. Wabonye nk'ukuntu Pepe ya Serbia ubundi bavuze ngo asanzwe yishima kuriya ariko kugana ku gikombe kwa kundi atsinda nka match abura match nyanga twari igikombe gasina match niko Serebra kuye kuba amavi ubona yishima, ariko noneho yabyishimiye ariko yishimira ko byiba muri Big Four yinjiyemo, ariko asira ko ashaka kuzaba arimo. Hagaragara nyine urwego n'ubundi iyi Big Four ibiriho n'urwego rwa Man City rujya subiye inyuma. Nabonye uburyo baharande bari biciye hanze na Rodri, kubona harande na Rodri hanze ni nkaho Man City uko yakabaye biri hanze, kuko wenda ubusigaye mu bagiye bayifasha muri iyi myaka ni KDB na Foden kandi nawe ari hanze, ariko ira foto ya harande na Rodri bari hanze n'ubundi biragaragaza ko kwitegereza leta nziza cyane muri season yagomba kugorana cyane. Ari gihe cyabaye Arsene Wenger arwanira Big Four ubuzima bwe bwose ayibona mu buryo buri consistent buhoraho. Igeze gukora declaration yatumye anengwa cyane ngo nk'umutoza uri incompetent, umutoza entertaining a mediocrity, donc haranira ibintu biciriritse. Yaravuze ngo hari urwego uburiho na champion uburimo ku buryo Big Four uyiserebura nk'igikombe, Big Four ikuryohera nk'igikombe. Kuba ugiye mu makipe azakina Champions League ukumva ari nka trophy. Baramunenza abitwa ba Jose Mourinho, abitwa ba Ferguson, abatoza baramunenga cyane. Naba Pep Guardiola vraiment, Pep Guardiola iyi saison cyagiye hakubitwaga cyane, ariko akiri muri Champions League yarafite icyizere cy'uko ashobora kuzatwara na Champions League wenda hari na champion hari bitararangira. Guardiola yaravuze ngo mbere ko yongera amasezerano yaravuze baramaje ngo uramutse ubonye Big Four
ahari ukanatwara FA Cup twaracyarimo yego baramubaza ngo iyo sezo wafata nko hari icyo yabitwaye Guardiola mu bwishongozi bwinshi yaravuze ngo oya iyi sezo yacu yarangiritse beyond repair iyi sezo yacu yarangiritse ku buryo nta kintu twakora birenze igaruriro ngo tuba tumeze nk'aho nyine twishimye byagenze neza Guardiola kuva yavuga ibyo bintu yarakomeje arahondwa kugeza igihe abereye hambo ubu ngubu aratsinda ekipe yitwa Aston Villa yego ari mu rugo ku kibuga cye agaserebure garagura hasi nk'umwana watsinze ikizamini cya leta cya segonderi kera bikigoranye cyane hagitsinda bake bamwereje kwiga mu nkesha n'indatwa cyangwa se mu nyemeramihigo niwe mwana wararaga yambaye ewana yigaragura hasi umwana muto biragaragara ko rero ushaka wavuga ngo Premier League will humble you Pep Guardiola ubu ngubu arabizi ko aho avuye arahazi Nottingham Forest iramuhumekera mu bitugu amakipe nka za Newcastle zirimo ziramuhaga biteye ubwoba Pep Guardiola nabo ni Big 4 yego cyangwa Big 5 akajya muri Champions League akagira imagana agatwara abiri like iri kwitwara agatwara FA Cup yego azishima kurusha nuko Arne Slot azishima atwaye Premier League umva impamvu Guardiola agomba no kubyishima cyane kurusha yigiraga ibiki Premier League will humble you get in ntago iramuhamboringa kuko abatwaye ibikombe bijya biheruka nta kipe yigeze ubikora mu mateka gutwara ibikombe bine icyo navuze yageze ahantu abona ko no kubona Champions League bigoye uribuka ko nawe umwanya wa gatandatu yawicayeho gihe runaka gihe kirekire yageze ahantu avuga ngo tiens uziko ekipe ntwaranye na Champions League enye zikurikiranya uziko ekipe nayo Champions League mu myaka ibiri ishize uziko ikipe nshobora kuyiburira qualification ya Champions League uziko bisobanuye muri investment ya Man City hari abakinnyi utemerewe kugura amafaranga utemerewe gushora n'ibindi bitandukanye so kuva rero muri icyo cyobo kuva muri uwo mwobo muri iryo cura burindi akaba ari kubona ko noneho Big 4 yarwana kugeza ku munsi wa nyuma akayibona aho ngaho niho yabereye hambo abona ko nibura Big 4 ari ikintu yarwanira ubu ngubu yigeze kumara imikino itandatu adatsinda akubitwa cyane nta cyizere cyo kizagaruka niyo mpamvu nyine ubona ibyo Lorenzo avuga byo kumuhamboringa yaramuhamborinze amakipe yaramuhabuye isezo yacishwe bugufi za Nottingham zaramuhabuye zaraje reka mukomeze tubone twamamaze noneho tujye no kuri match yarayakinnye kugera aho atsindira ku isegonda rya nyuma agaserebura gutyo Manchester yakinnye gute Aston Villa unayemerewe yamugoye mu buhe buryo ese unayemereye buziki kugira ngo dro ntayibone agatsinda igitego ku munota wa nyuma kadufata akaruhuko gato noneho tugaruka mu kanya andi ko biduha gusesengura match ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Crystal Palace. Team News amakuru avuga ama ekipe yombi kwa Arsenal baravuga iki ni bande badahari ni bande bahari